Eba kwa ingili recently ni kuratumiri wate kiri bilioni jirira cia nenkaniri cia mira bilioni mwe nire kicho choka kiri treasury kuringana nabo ne ati besi ita tumirwe itarera bati kwithro yitumirwa na icho ringi ndirebo ura wati cia wati ringarinya itumi kwerekana ati no ntuba kwithro ni bakaniri matamu safara ywa boinet kumnyekethwa ni maburu kubure antu but then bwana governor arimbiba mira barona yakabate yaniri ni thirikari arimbiba mira barona yakabate kuthikirwa ni atengeria na arimbiba mira barona yakakimira kiki okiri wati ni bunene anendi menya mantu yamwe antu babwiri usuratia shuri na bachokia na muntu athithia crime watu community thithitie kana ukondemu muntu kuke otuika for example awete diangari kale sile barabareni awatwa aingilwa ikeru target ya ntu bamira atona no tangri but then awingari moni ekiriti awatwa inya ne ate muntu no buri kwandero tweet bra mistake kira yakarikire na which na ito intervene na ngari cha lukwa ni that na dainyanya ne kwaza wono rombire mwashima kiringo no ndingire thimu aombira kwa yambo inet ambinya ni institution nke ya kumenya by the time twarache no ntulo ntukubeyite kwa around past dainya sho tu na ndayitu muno ntaombanya kwaria but we also intervened mwankasi halukanirwa I think it was very late at night amwanya ndainyanya so dira muntu ou kwa the muntu nari na mirie we te muntu mirawo te antu onde ba miraba tagititwe ni kwa iron kuingila ngari ringi nonto makosa yoromwe negio ndo twaria kurisoni yabo na bawata na finally yalukwa manto ya mira manto twitite through ya maingi muno ndi yari in many forums na ndenda kumenyeka ni hati beshira cianirwe cierwe sika implemento kana ngu yacio karitwa ni national government na county government na consultation na stakeholders si mera mbese ikazi kureterwa siasa nyingi muno na wananchi mbirete baingi muno bayetekiria ngo iyo igireterwa siasa non to task force ire athithitwe na thithire na thithire report na yewa burabu onde bubwiri kuthithwa kinya kometere ku implement mantu ya iburi weteka hita ura report ya uire so mekuya nyere onde ekoti nambi mbona yakethere na intention ya ntu aba patiko wishi antu bamira awero ibyo ndu bareta andu yitare onde so kurama bakuromba na the national government na county government newe nafasi nantu onde ba indivusi ki process yo nondo nya baba aru yaba kwebekirwa antu bo ki komete bekirwa antu bo bakuthithia ata ko interest yakwa betete ko sivugani ndemo yumbe I was told there on nchwe muntu na wante kwenda nondo te muntu te wokwa ayumbe bamoe basure antu babekirwa ku so team wera yakiro iranto 11 nende na nto nunku ibano around 11 ibara keru ya bongwe bete ba implement task force report anto batetheke but bamwe barabe kirikire committee ya implementation ni barabare kire committee rembere which kuringana na biashara bamwe na arimi bamwe it's not right no ntuba kwethro ati a committee bano bo bejire na mendekede ya na rengi be kire committee ya ku implement mendekede ya they think it is not okay. That is what they think. Lakini in my view, ukenda kutea muntu no wari na inria. No wete through forums ida sia collectre maoni. Na bramba ya chemele thithwe is a better person to implement that idea. Now remember that the task force report state house I was there. President no wengwa nkoya antu ba implementing committee ya report ye. Keburi kungasetwa ki na eko thithwo u irantu betere kotini barungamia ndo atia yana mekushanio so right now no nto makunye nto kema institutional memory is very important ukana document utiye bo ya umire utiye ideas nyirantu bari nacio mbere mantu ya kithithwa is even difficult kundi kana ku interpret maoni ya antu ya yareo so when atumikia kuthura implementation committee wera task force wera mena task force committee nye kendelea au not have a problem no ntumbi ibo baije na ibo baitheba ina opportunity ekuthoma antu maoni na ringi kwari kwangiriwa buka thithwa
kwa the implementation report ni umere na chapisho na ngasetwa ekuwa kwa the 300 million nisi ekirwa ki mantu ne ya ndoji 300 million ninne kero esa kosi antu bakobe mbecha 300 to whatever amount it is antu ibare we baba kombore miunde mira ba umekuo eneba tirwe ke kuri ewe rocket sans utu muntu tedidia so mantu ya yonde ni antu wera baina india batiko bakenda either ku benefit kimbecha ini kana bakuthwania queen opportunity ekura mbecha so antu be divorce ki mantu ya county government this and devolved function ne county government ngabana na timu na a national government na representatives for stakeholders batake change antu bariterwe ngwe banakolombeja chio mantu athithike ende baba wita insight bange baba batimane mairithatu ibayiro muntu ngiritano anasio I find it stupid. Okay. Ngena ruwa ask Captain, what if us as Meru people want him to be our governor 2022 because Kraito said he want only 5 years ni Joshua. Ndawa mpuere on topomo. Nguwe brambo most important. Nuranguwe karitwa na rantu wa service. Mantu yau premature. Mantu siasa Kenya tutumbo kudia politika throughout. Na woni nyari atwa campaign I want end peace na antu bariterwe ngwe bone nyani peace yagwa akuthithia sheria Nairobi na kurita biashara. But it was Rift Valley last week. Okay, arimantu siasa cha president 2022. No, siasa cha president cha 2022 inda she had very clearly no to narandari there was need to respond ki mantu yanda uritu on the ground. No ready anto Mount Kenya babu ekapo kwenda okoni William botumu supporting na twete kanireti and it is true inda ke moja munyo yo adithiri commitment, right? So I inde ndao ba assurance na oninti wa maonto buma na onto inda areo na ito wire kinya kwa atuga ne atia ntenda gucoka kiri kuri aramu ntitekeria ngethi ndemba ndire to support William Uhuru areo na bangi na as Jubilee ntichoka na nyuma areo ntumba how about to be the commitment kutweke ati maybe deputy owe kana to be the commitment nonge kutweke deputy owe akethra umete rutero tutathithire commitment and deputy nenekyo onto ibanda kwira atiri bugeria ko limit Mithika at this moment no to be the commitment dai utumba ko the commitment buwingania bu support as deputy Rambe tike dear leaders must emerge amongst themselves. Prato bui ko shwadai kwa tuika itike ke deputy tukumya kukethera kiri wasi na kitena commitment na anybody. No kuma ekwe mu Meru ukaomba ko akwaria ku demonstrate akiomba kureta antu ba kenda win favor ya antu bala ikipia Nyeri Tharaka-Nithi Kirinyaga na babangi bonkura uriku tukaya kuona ende muntu akithiurukanga untu akiranda kaunti ichionde kwaria kureta antu no seek favor I have no problem umusupport na kuwa ende thai woninka advocate wa muntu no tu na numbers na tu musupport William uwe namba cia tunia no ni nyinge na tu no tonga babunge muno babuirio karua so unwa wa piki tatwa na murende tudu na gwiro kwa thai utumba kuingania muntu ilasima demonstrate that capacity. Okay. Ongera Captain Linturi na Gavana Kiraito Murungi kuunganisha viongozi wote wa Meru wa kusungumzia kwa sauti moja. Wengine wakawa senator wetu talk about miraa pesa yetu isipotee na vile Mheshimiwa Florence Kajuju alikuwa amepigana soko ya miraa na Uhuru ampatie Kajuju kazi. Alifanya mengi wakati wa campaign ni Milka kutoka Meru town. Wengine wakawa ask Captain what if Gichunge please ask Mithika if I can talk with him. Okay, barabara ya Kangeta Lare, what about it? Linturi ndiye contractor na hakuna kazi inaendelea. By the way, bwana senator kule itarimwe kinyanto wa bakubwide maandamano na barua ati kambuni cha withe barabara ni chako nterechia adiro ndi bwana Martin in era ya accountability
kwina propaganda nyingi muno ciathacua kwa pendant uni ndi mubiashara wa mantu ya maingi muno business yakwa irantu bakumenya na irabatiji na non patimate na nkaua ndi shaunda kanimburite cia company cia waki barabara neu wako barabara iwe twakangeta ndi ciaku lakini burankwenda andu bamenyane ati kibabwiri kwa ila cia mauntu na uraya kari na ntikwenda kwa kundifendwa nene mbote uni na nkurothithia makosa nondo ndina capacity ya kuindefend ningwa indi bakareta siasa kiri biashara ciantu ito minkuwa onimbi nonto Meru ibathurene na inya muno nonto ya kurikana nyambere ya twaringa kura munya emairi 3 na bamwambi ba uwe Mithika na ngero ngirima na milioni 300 arare araura are awaka barabara no kwerirwe na ya mbigi issue so muntu utuma message eu akuo ne sufficiently ignorant yani ignorance niyo ni nthuku muno na very expensive na kuri untu monkwenda kuwatika number 1 rapo kwandika bwitawe wangu wetu we barabara kana ni other contract ni ngabana wa sheria cia contract iriku cia contract ira na sheria ile yonte tu company ira na thirikari nene so na consequences ciayo so muntu aka contract aka gwetha turi tangu kungana na contract kari ke itawa no ntukwina muntu ro kuthia tia uthiata ire na ma engineer so ndenda kueleza antu ni wampa nafasi u ndibera why they are delays no ke akweta kuthiata uthiata barabara ciondire cieni company yekwa niyo akite barabara ira ndayankuruki yingi bro kari barabara ita cionde ciani ro itara kwira siasa na cianankanirwe ki siasa itena budget na itena design right meomba gutura kwitha mimba na yakaumira no kuibwa so barabara ikianwa ndakureta sorry barabara bro kari sheria kari utumba kuambiria kwenye barua utena instruction ekumane kima engineer barabara ya thiru maua represent yeyete to design 2.2 kilometers kenda ithithiata yambiriria na ya design 2.2 kilometers ya thithirwe na yegro lami monka 2.2 kilometers na uwira rekanonyo design ciayo ciaire last week Thursday cia kuma kilometer 2.4 mwanka kilometer 16 last Thursday kiumia gitathira for more than 1 year poten design utumba kuthithia equipment itura imami thirikari nkamiri chankuru milioni gana no ntubwa kwithira equipment ya kuitiritangwi iwi number 1 iketumi tekingi ibetere in another 2 weeks activity raba kona no ntubwa kwithira design iranenkanirwe athiru no kangeta nayo in design mwanka kilomita 3 kilomita 3 mwanka design nayo ne thithiro nyang mwanka thai kuna blacktop ni thithito priming by kuma Jumatano ikambiria wikirwa chipping and by kiumia kimwe la migethe iko kilomita 3 ikiri negathira lakini antu iba appreciate that kuma November mwankane ndiko ture kwina mbure nene kwishembe so tiengo cionde cia barabara ciemba wako kwithitha ciatia kukiura no nturiaka ikathambwa uriako kathambwa so some of the things ilitumite kutha kwina delays kisa indi ema contract nya bangi imbura na kwitha submission and design iterembi itereo na finally kinyamba budget mbezi iterembi itereo so leo kuona itwasio miri barabara icionekana na barabara icionde ciana ndire kurukana ntuguranda tere TV ne ya NTV rukiri Raila ai musemanione na betere Kisumu ndogo na rathirwa iti na raitie kiutene ndagwa tukathama irio ndetwe ndire barabara itwa support ro cirena kanirwa so bila video nanto kuwatanira no supportana bezi cio budget no tuciambiririe no tuikathithwa te manto ya ndwa Mithika kwa ni onto tie muntu ondemonstrata iri kuthithi Musomali kana iri kuthithi Muindi na Muchina isiasa ya ndu betu no Mithika
aina kuro ina interest kiyo naomba kuona mbeca tulekana ya ruditho. Okay, nikwenda tu kiathimu ijire bwana Senator, lakini tuone kile SMS mwaru hai Senator Gichunge Hillary Mashira Njoe from Kidrone. Tell the Senator that it is a nightmare for him to think that Meru can give out a president, leave alone a deputy president. If Mount Kenya does not support Ruto, then Raila will win. Uliza Senator, aulize Kiraito, kwa nini there is no employment of nursery teachers and the county bursaries have not been given out? Linturi, reply please. Mbele kabisa Arua ni nightmare Meru kurita president, leave alone a deputy president. I agree with him. Kana with her. Nondre bro Meru bainokea utuo na mbeca siombo support that kind of course. Number 2, numbers sienu ninkai. So taka Meru ngwande kuorendi. Ninondo mbure ukenda kunya guteki advantage that arithmetic. Ikuthabona muntu mono ko demonstrate capacity umba kusanya andu abonde abaritamwe watumira embagin tool ya kunegotiate babange. 100% I agree with him. Okay. Employment ya nursery school teachers? Ntumba kwanza kuja kwa kuandikwa walimu nontu. They are part of county government. Ya, kwa mipango yao ya kuandikana kana kuandikana ntemenya lakini mantu ya ECD hii ni function ya county government. Na branko menya last time ECD ibandiki 8 the last regime lakini batari imeshara. So Kiraito's government the ya Meriena na has been struggling kwa area kuria baraba handiki na bariete Meriena na kinya batariwa. Okay. Ugeno akawa era Senator Linturi kinyamunya na Kiraito bare achore kuma 2013 mwaka 2016 kinyawe natige mantu ya kuwa bari na uchore. Ugeno akawa Linturi BVP wa Ruto 2022 ni mutuma kuma Red Canteen na tori baku bwana Senator. Arua munya na governor Kiraito ni bare achore kuma 2013 but ni baadire so maybe kinyaba kuna governor we paraparena. Brango ndo bashua Kiraito was very committed to that relationship ya wena munya. Na kato ererie buru tethie munya ararema. Nkiwa approve from Koro Econon to one time I remember flying with Kiraito kuma Nairobi to athiru kuya na taito. Na tukotewe na interest. Na ratu kiathukana kinyaba kiathukana kamunya atuikire Serena kuma themwe monga 3 tuko are akuya twete appointment tukenda umure tulubiri kuda kwenda consultation na kulitana ngwe pamoja. So Kiraito tikenda timbia cha county enda kanambi mena interview yawe na timithika wenda anything mantu nembe cha county or anything apana kitu endani antu bakaritairwa ngwe ure ukari na tukaurua no tunyo turi atongeria nimbi wenda bithithika kiwa ke point of departure ndiko da kotari na consultation te kwethira kakure ikyo wenda kia kugo ku benefit we at a personal level. So nanda kwira woni kuringana na issues ya consultation na bra tuko relate between the as Meru leaders we are all fine. Meru will be different na is a matter of time bakona. Kiraito has not done any budget. Budget yembe na 2018 2019 kato one break implement na brantu wakitangwe ilo kaomba kuuria kiuria. Lakini as at now let us at least give them time. Okay, bitikiria bwana Senator tuyokie thimu ijiri kuma kire ategeri ba Weru TV. Hello Weru. Weru hello. Hello. Hello, Mr. Martin na mheshimiwa. Karibu sana tuyari nao. Hello, karibu sana tuyari nao. Ready na Faith kuma Igembe North. Karibu sana Faith. Ready na Faith kuma Igembe North. Yes, Faith ito kuibua, karibu. Hello. Thank you. Okay, and then da ko Mr. Martin. Deuriare. Oui, beberonde muimi. Beberonde muimi. Faith ito kuibua please, nishie sauti ya TV kuke enda to wakanera kubwa ya. Alafu twe Meru County. Hello. Ito kuibua Faith. Ndiko irare Martin oni beberon binete ndo bosia gospel. Yes.
alafu kwende Sindi Meru County kwa thina alafu torerite tu ameza imbingi kanzo watura ginya kwende Sindi kwa tuko tutezuka mbesiro wetu retwa ngirinya manele pande ukero sene mai 22 inge ngiriyere mimbi nyo komborete ngare alafu Sindiro ende siringi anaremwa alafu ngaurie nde mkaji wa Meru na mimi ni mwenyeji nitasaidika ati kama saa hii mimi niko na Sindi zangu wali kudhiro Meru County we kila ka speak ngarene ukerwe kwa tuweka ivena utezoka uro no mwankorere uweka ngare ukanzu iba kwatire maro wetu ngirivatu ndio uri mheshimiwa wetu au ndo tutethi na tutetare burinya tuambire kutangwe no ndo for now inyete kwendia na hiyo CD inaweza nisaidia hata nikiuza 100 aki tusaidiwe tukiwa wasanii tunafinyika sana juu hata hii CD tunauza 100 isa safi wengine wanauza huku 50 na sisi tukiingia kwa counter tumetiza pesa mingi. Thank you hello Wero hello habari ku hello habari ku hello Wero imbe to mwenda mwenda hello ni jambo bwana. Okay, watu tuningira thimo please mutegeri wa Wero TV hakikisha no tuni ya sauti ya kameme ya mine ya TV kukenda to watanera boboya. Hello Wero. Okay. Katone kire SMS antubadhi mboko kwa theka mwaru good evening Gichunge nda wa Able Captain Senator ambia captain amefanya kazi poa sana kutueleza kazi ya viongozi wote kutoka senator mpaka MCA. Show captain that they should not forget honorable Kinoti Gatobu alafu mambo ya Meru kupata president si sahi at least a deputy president from Gichunge Bundi kutoka Kibirichi ambia captain nampenda sana. Wengine wakawa mwambie Mithika ache kusema yeye anaonewa wengine wako sawa kujenga barabara. Wengine wakawa Wero vipi mzee Mithika Linturi pongezi kwa ushindi. Kwa hivyo hakuna lami ya dhiro gaiti ni Dan kuma maua red canteen. Wengine wakawa mwambie senator nataka kumsaidia kujenga hiyo barabara ni Tyson Kiambi plant operator. Hello Wero. Hello. Hello Wero. Hello Martin. Hello karibu sana. Hello Martin. Hello Dan. Yes Dan karibu sana. Hello Martin. Karibu sana. Hello Dan tunirit sauti ya TV yako. Hello. Okay. Bwana senator. Dan deka boito. Yes. Hello. Ito kuibwa. Deka boito. Angu kura senator wetu. Senator wetu. Okay. Tubadhi moibo kara kabate kwa thika kidogo lakini hakikisha watu turingira thimo to kithimo ringia kisha sauti ya TV ku ere ndebururu kenda to bako watanira ne to kubo uboya na senator temenyekete na to bako bwa mwini wo ku atene bako rishwa kale ni council. I think kwa mbele tu budi kuna policy kulipa ushuru ni kujitegemea na county ina responsibility ya kurish local revenue na kinya local revenue na kurichana ita na bearing ki national revenue ra ishawa non to aspect ngitu ita fiscal responsibility ko uramba kuwa nate in business ile kurithwa ndene account ya Meru andu lazima barito wote nikenda county mbo collect mbesha non to kutira antu ngui biato mba ku negotiate kulingana na volume ya ngui na value yayo ni rate ya wote barabara ya na kwa yae tino shito imbunge kurugasia through finance bill wote burabo karichuo into kionde so nari na MCA wawe no ntoipo pakandibiti finance bill ndene mbunge kuona nyere wote burabo kadithia ata buka apply but nkuibwa twaya take up nkari MCA twache ki finance bill ki published basically kurichua nikenda at least kuna negotiations is on up. Okay. No bwana senator ayoro mtogeri wa ndegoro na rare interichi Meru na
tuona antu baikethania na maybe ndo chiathira lakini ruari ndirese maoa ndirese maitha to sorry CS Munya akiaria kiri upcoming party we ntere ucia maoa na kuwa mantu ya kwithirwa ati thina itina mwene muci thina ina mukeki kumya kithira ni mukeki uriku wakuwa irantu no twakwaracia mantu ya kuni county Meru. I think kinya nimbirwe clip yu na ria muntu akuwa thina ati ina mukeki brava isi Kimeru bwea mea winjuno cia Kimeru brava mbo interpret nonto ikwaracio in context ya kuwa nguira ambirite nonto birwa kwa nonto negite mbeca kimbanjeti cia ruyi anga cia kuthithia cui barabara ati mantu cia mbira antu ibareterwe. To me that is insightful ne ku insight antu barakwara iriara ukaraya ka riu kinya thirikari ra nene kana mbeca ngugite kurito so kinya spirit ira yandishe kire yario nukona atira clear aina still some bitterness nonto tumba kuwa the nine mukeki yet kinya mbeca ira cio ngwire kuri chanenkanirwe itakinya antu bataritrwa ite ya county nika kwina negotiations you nonto maamba na mbia so ntone that statement in my view is not in good faith mando akuwa ndoyi ibaribe kuanga ikuthithwa utiru itona thairi ryo ithima bikuenjwa na sabi ithithitwe citawikirwa so ntekwenda tutukwenda kondwera on the past lakini mrambo makuwa ni ati na concentrate kigurita ngwezi ya East African community and that yes na keta 2022 right a compete baba ketha baike anini lakini nonto antu ba Meru iba murere no namba ati ae wangui narite nguira itwe twathurirwe turatongeria ba Meru itwe twena mandate eraia itutiwe turitire antu ngui na twene nginchi nabo na akaritiro uru nonto no uru mu appointed. Okay. Na bwana senator anonto nikuona tha chetu akiri mbaro kuthira kuri antu aba ingi muno bakuria au mantu yegie ura wari mubunge wa Bori Kinoti Gatobu na ntukwira akinyokaira gavana kira itu murungi kire kurwirete kia gavana nterira cia Mikidori ingwite kia no kire kia thokyo na kuringana na wene ati president na mwirete amwangwe so na ntukwingi icho ni ndonera kia andikite mantu manene kiri mitandao ya Facebook na kiri groups za WhatsApp akiora cia president kuona kana kwithirwa aitikirio bwangu ino ntu namwe ikirite wirane tikumya umba kuwate ura mantu ya it is true president nawire akato bungwe ntu mantu awasi kato kwa ule president why is not keeping the promise nontu no awire tutuma kumplimo hiyo na nyie gori twamurikanirie igoro yesterday woni ngoto tu akanyumbene gara na kiraitu na munya tontu atira ntubana twamwire mantu ya tobu na nya tobu yoro baitiana aimu kedia katobu amuketherie na manjare we for a minute aimu irarikane na mwire nkurikana na mwire atakirema atakuwa ana nikumbusha so kakwina ndile president tugendelea umurikania wou nikenda atobungwe ora uite okay. So ntuko ya Madaraka Day kiri kiatho kia Madaraka Day antu bamwe ni bayukiri offense kana ni bonere yaka somehow mutongeria wa Nthiguru ataere governor kiraitu murungi gitio kira kia batire kuringana na miarira atire nyuma ya miari ya governor ya kwa twageni atongere ndene ya county ya Meru nonto president wire ati mantu yo ndebo kubukumbira thai tutimane ni royo bombere yo thai tutikire kire mantu ya kwariria county Meru so tukumye kithura no we wari na makosa ukithura ni governor kwariria mantu ya county Meru kire national event kana kithura ni president miari wari tire akiariria governor nenda kuwa utima kosa kirito ari nayo kinya thaka national event kaumba kutha
nation ile, how do we define the nation? Meru is part of the nation. Yes. Na issues ili affect the nation ni affect Meru ke affect our nation ni be affected. Yes. Wari de man to corruption ni ke kudira Meru i part of corruption in Kenya. So greito mora aririe nte kuona kwina makosa. Non to kwani au often ina nange hamba kuita amona ngara is greito Meru kenda muira mantu yonde yario. So to me was right na warorone ya munene nio mwira mantu yema kwaku so kreito ndindi well kueleza problem ira Meru by nacio na atebwiri kwa cross find for that. So the president offended the governor? No, Meru is part of the nation. So the president offended the governor? I don't know whether the governor is offended. Ntobitikia na tomba kwa kreito are offended whether atu are offended yewe. Well, people never take offense kile me president. Anto by right we interpret man to raba kenda baibo. Now to me ntere iba kreito eteta because I was with him yesterday. I was with the president yesterday na kreito tramwe no mbondo rather na problem no kuiba. So anto mwelero yo anto imoanya lakini nkenda ku wotora president ya uwa na ate kwa miskutent kawure nkuibwa mantu yo nayo lakini nontu mantu yayo onde nkwarasi yake Kenya yake nkwarasi Kenya yonde nontu is a national event tutaririe mantu ya Meru kirembi national event ya katwarire uyo mantu yenu ya Meru turembi tuye ya Meru ne nawo so there was nobody as a mistake nontu tekwenda ure yaukire itu wa atesa sawa kana atekwenda ya unrest hapana. In fact na take initiative nontu immediately after the function na kuba na thithiria onda tutirimane na macharia na tuinde amwe kenda tumba kuona we forward. Okay. Katuge thimuizire kwa tarekiria mubango jo ale wero alo hello habari ku Ondi mutuma kumaren katin. Karibu sana mutuma. Onderera mheshimiwa Mithika Linturi atiri. 2022. Bati to muunga mkono. Atiri. Ito muunga mkono. Na Meru ikatoka thira rurizo. Yes. Anje gethire moingi barabara ni nyingi cia ya indigo na bate gothethera ya kimongoro kuma kanuni wetatira. Indi antu ibe ya ne kanya bari berongoe. Anje tu todo era kodiata bua iwo to era kodiata barabara yu. Na antu indi ibe ya ne kanya bari berongoe to banja anji 2022. Anje morito agaya wakerio agaya wezare mwanusu. Odemeo omwete gerio momagira na idhari mo wakwa. Okay, thank you. Indi na baya kanya 2022 to menye thi to mo promote to mo thi vice president ga ngabana kana na te to getha nyabo. Okay. Hello wero. Hello. Hello wero. Hello habari ku. Hello habari ku. Nende apio ali anjentira Murea kuma uke. Karibu sana Murea. Hello habari ku. Nende apio. Tunieleza sauti ya TV ku tafadhali Murea kenda tomba kwa watandira. Okay. Konika kuwa mheshimiwa Mithika Linturi. Na kwa ya mama ndo yogi Linturi no bwa batire kuwa. No Antonio opportunity are no kwa na president no to kwa na president tika ya manto ama udu. Okay. Na kwa Mithika Linturi buru atiba mwana fasi ali tengo no to kubi jongosi na to tika ndite buru Mithika jongosi wetu. Okay. Hello wero. Wero hello. Hello. Hello habari ku. Nango kwera atire. Ankwa ni bwana mpwa mheshimiwa la kwa jebwa kwa mutambole na mkubwa yombe. Hello, karibu. Nankuwa mheshimiwa Linturi kwa limeambo menene wedene Meru. Na tugotigira ni nayo yonde wana tukumwatanira tuwa tuire nimwara tutu wa mulinga kwa ya nyonya nda tu president. Okay, thank you.
Na kile SMS Umarua. Hi Martin, ni Martin kutoka KK Etama. Soko zote Honorable Munya alianzisha zote iko vile vile tu. Hiyo ni kumake Meru great. Ugunokawa hi, I'm Gitonga, a youth in Meru County. Ask Mheshimiwa Linturi, how can one get resources after schooling? Last time I greeted Mheshimiwa was in church mass and in Chero and asked me if I was a student, and I gently explained, yeah, now after school niko home. Unokawa Mato, thanks for the program. Meru, we may not have a capacity for presidential candidate, but we should not expose this. But we should not expose this, else super communities will take advantage of us. Ne wa mam from Oppo smartphone. Arwa tutebati ku-expose batu kuhidhru ati tutena capacity ya kuhidhru ati tukirita president. Tutebati kuona ni werune. Ntaelewa nata kuwa tutumba kuona niya. Lakini as in kure antoba katika advantage no nito bati kwiringira ndebe kinyaba that what they mean ndebe to kwiringira mea tukare akwibanga tukabangwa na Meru itura ikibanga wa throughout na nkwenda kuwatanira na we in this sense kinyago kuthea tukomenya gutena capacity rero ibyo ndu birankiwa antu iberie kubangania maundu kidogo na kweria kumbring others together na bautu tu ingwa tuchwe muntu tumba kuringa Meru nyakuru ekiruma nakaende muntu omiwira na tuga kuthithio yombo tuma tukawata power ya witi into bingi yatwa capacity negotiate na kinyoke hakwa ile history bure kuona ni ekari bukethe aburi hamwe na bomba kuthithia mantu yo pumbasha mauntu hapa na pala na kuona ginto. So kinya itike ke president ke ketirona kana deputy bui bahanganite boya na bwe na ngwata ne ru no bwithire bona opportunity ekona into kingi kinene nkuruki ya bravo kiri ko kethira to organize properly kinya itebio bingi binene bya mawasili ya manene right bya kinya kwina ma speakers ya land in command na mantu yangi so yai mantu kwenda atongerie tubwiri ukarandi tukathwania so seriously about nonto ugaidle ko population na numbers sieto ndene Kenya to number 1 number 5 na number 5 te kire hantu na kuri bangi hamobo ya tomba kwenda tuina capacity kuna negotiate boya nkuruki so jukumu ne atongerie braba ina kwa Meru na linkage sira bomba kuthithia na ntura bangi kenda Meru ni there na negotiation imbega nkuruki ya irengirio. Yes. So bwana Senator, I know Deputy President William Ruto ni a good friend of yours. Maybe wamba kuithira wina kahint kakumenya na deputy wamba kuithira akiuma ari utumba ndakwira deputy deputy te William ukahuwa nwenkwenda hapana. Some political decisions are negotiated. Nigyo kuiba nkenda Ruto atumba kongama huwa appoint Mithika deputy president ngo appoint Kionjuri ngo appoint Tuwe Nyangarama hapana ngo appoint Njo hapana yoro senator Wadharakanithi are president aka impose anybody kwithira are deputy wa Ruto ni bare ko bongo bathure unyo atumba kwa nuka it's not possible uru atoyerende president deputy president William Ruto nonto kenda no kau Ruto and demonstrate capacity kwithira aina kura siawe enough cionganirua na cia Ruto na cio uru ukaromba kura inkaibwa sinda dene siasa utire utoreba mukana mwene ka mociari nana is about friendship ya convenience na unity a purpose non tukwethira ni kura kwenda kuchinda lazima bona ni combination yenu kwethira ina kura siringaniri non tu mathabu inayo bukinya lazima combination yenu yone kwethira
kuhoera machine ya kisiasa imbesi yana bwina sio so at that particular time yakinya ndo bankiwa ituone muntu ukomba kuthiuruka round Mount Kenya yonde kuthiria a call ya kuwa kura ciatu cikiria mwe ikura milioni 6 milioni 7 tugakwatana abange ni anona so muntu wake akwethira aina capacity ya kureta ndu bonde pamoja na wakare akaba muthiatite nyuma idombi isi kwira Ruto hapana unuoka okay so, kikamba Kalonzo kaunganie kamba na kaumania Western nambi is for Ruto kuya muntu rongi so tuna jukumu ba ututuri atongeria barinjoni okay no nturu atete akirunga makura kuswana da linda kwa kikisha to mo identify ura umbo tuma tukata tuna capacity kunegotiate Bwana Senator nukuthwania nkethi cia President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ni batwikira Ruto bwa mantene ya siasa 2022 utio bwa buri kwithia burio nonto ombere ituiri kwa yora wiro nkiwa interest ya mukanya cia maana ngurugi interest cia individuals I supported nkethira na inya muno na kinyembere bakethania ndatura NTV nkiwa whatever it takes Raila ibari na Uhuru wachoka kire ndio inda wayo na nkaurwa muno ngaunyetha no create Raila ministry kana create Raila ite eto roaming ambassador ninda wana ndeta nkaurwa muno because I meant well for Kenya ninda hii effect ya antu Raila ka wando ikuthira bra kumba kukarika Kenya peace ni ajire no lazima tumisapoti ria kwa karikiro u nyandola ne wire shilling ya wata kipawa na bia tukwenda ni environment ya peace kenda tumba kwende matunda yetu kenda tumba kuzoka biashara na chetu rukiri you most important so for whatever it is worth is the best for the country now udie manto yo bwa no 2022 ya kinya manto ya isota utiyongwa au ichi no kako ichi yangai so maybe manto ya royal families to play out kire cia 2022 let me tell you kwanza entukia tukarona kyo saindi kabisa imanto ya kuwa manto ya royal family Kenya etumba kutuika ni kunyata yeta kwa Moi yeta kwa Raila it is not possible no nto i family chitura Kenya kende etre kiru ya throughout tukenda kuumba kuirita ke katero kana click ye family that them better na eitare ukinya rira tubwiri kumenya kenda Kenya set through umbo set through completely ira the majority of the Kenyans bakaumba take over leadership yande kumage family uroyo na bomba kuodhira kuona ni kwa opportunity ya very bondos from nowhere kwa something okay now senator mbere yoto amearie kwe muthia atongere bamwe na ntubocheta Ameru professionals nebo propose kwithiro kwino change okoretwa area county ya Tharaka Nithi na maybe county ya Meru Tharaka Nithi barua yetwa South Meru county na Meru yetwa North Meru county do you support that you know number one bado to the Meru twinde actually there came a time wonda uririe kioria ndauririe to Tharaka Nithi ri na kumunyira ndisi wetawa Peter Saisi athana ku na inyara county council yari imwe tonde batrima na Meru county council na ta Meru na ta Tharaka Nithi ombo chinchirietwa yata identity Meru na turi Meru na neture tambond so watu kaba bakweria kureta indie u kwa ba identified as Meru South I will have no problem nonto identity yetu ne ya lost nonto bomba kunya kwa construed kwero ate Meru so kwa diba kwenda weta Meru South I have no problem it's even better for us and better for them nonto tuka identified as Merus nonto nyata hii kwa hivyo tutagwetha kwina arguments mama kwa watu wa Tharaka county te Meru I feel very bad because these are my brothers these are my sisters we have a lot in common so I welcome the idea whatever support required
we're ready to give. And as long as they are ready and they are comfortable. Maybe Kenya atoa inyenene ya kubagin. Precisely. 2022. Precisely. Over $1 million. Kapisa. Kuteno obwa. Okay. Thank you very much, Bwana Senator. No tubaka kanya kuya kwa nabatwi. Please na ndaike imwaki ameri kwe muthia. Meri kwe muthwa ni ati Meru Senator aina ngui nene ya kuensure mauntu ya Meru ya kwariru ndene ya thirikari. Aina ngui nene ya kuhakikisha mbeca iringi 85 kana 70% ya national resources iracio tu Nairobi kuthiurukaria na mobici nara nikenda mbeca ikaomba ukinya ndene ya kaunti ya Meru. Meru Senator aina responsibility ya kuthiata wonka ndururu ya tomo national government ndene ya kaunti ya Meru ikwaplawa kenda iritira mwananchi wa Meru ngogi kuku kya gutwika at any one time bakaibu ange question mbeca fulani ni ataitumikite utie muntu buri kuthwania ni ndwereo utie muntu mbakuwa ni ka twathurana ni uraki ukuritangwira ibwiri kwithira iye kwa ndene gikatiba na nkwendo bashwa nkamirita nteno bwa ntena favoritism na ndende ku live to the spirit of objectivity na kuhakikisha uma ni kuo kuthiatirwa the interest ya Mithika personal. Yes. Thank you very much, Bwana Senator. Na katutambie kedi kinya batu bwana andisheki sambaye andisheki is mwangandani yakini ya uma kabisa. Yes. Thank you very much, Bwana Senator. No to kuona kanya kuya kwa na batu na please waturira bwana, we really need you anytime. Wambita nitakuwa na nyinyi na mutegere Wero TV ni bwa sana no tuba kwithira ukiarani na batu tu na SMS nyingi au sana, lakini tutomba kwithira kutukithoma chionde na thimuna cikinye tutomba kwithira tuyokecha kwana indi tuchukire nkatho no tuba kuyukia kanya utwandikira na kwarani na batu na kinja kutolelia ndene ya Wero TV no tuthikira ndene ya Wero FM tukari live kiri Wero FM kinyayo na live kiri Facebook account yetu Wero TV Kenya. Ni bwa sana no tuba kwithira wina batu tutirimane Jumapili wengi na ikethira imwanki kinyankro kiri Gichunki kia siasa na Gichunge wonbeto Martin Gichunge ndola tutimane royoro kire kiri mubango jwa chanchamuka ndene Wero FM turina karibi county na mukuru. Good night.